watoto wamefukuzwa shule, tuko na shida kubwa. Thutha wa arĩmi a ngano arĩa matwarire magetha mao ikũmbĩ-inĩ rĩa irio nyũmũ NCPB rĩa Naikuru gũkorwo metereire ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩrĩ kũrĩhwo mbeca ciao, rĩu maugĩte cigana matigweterera rĩngĩ. Arĩmi aya na arĩa nĩ a kuma kaunti-inĩ cia Naikuru na Narok mararũrũnganire nginyagia makũmbĩ-inĩ ma bodi ya irio nyũmũ magĩtetia gũcerithĩrio kwa mbeca ciao, kũrĩa marahingire rĩingĩrĩro na riumĩrĩro rĩa ikũmbĩ rĩrĩ kwa ihinda iraya. Arĩmi aya maugĩte ona thengia wa gũtwara makĩria ma ngũnia 300,000 mweri-inĩ wa ĩtatũ mwaka ũyũ kũrĩ NCPB matirĩ marĩhwo, makiuga minista wa ũrĩmi Mutahi Kagwe nĩ amereire mbeca ciao nĩ ikũrĩhwo ihinda-inĩ rĩa thikũ 21 na ũndũ ũyũ ndũrĩ wahanĩka. Sijui ngano inasikia inatoka wapi, inakuja inauzwa kwa bei ya chini. Sisi tunaleta ngano yetu hapa, hata fadhali waturudishie ngano yetu, turudishe mahali tunaenda kuuza. Hata fadhali tupeleke twende tupime na magorogoro. Badala watu kae hapa, tunaona matrela ziko hapa nyumba yetu. Raha Premium, hawa ni watu, hii ni kisiagi ya raha na tunaijua. Hawa ndio wanauza wanasiaga ngano mingi sana. Zinakuja kuchukua ngano hapa kila wakati. Pesa iko wapi? Arĩmi aya maugĩte marĩ na mwĩhoko wa kũrĩhwo mathirĩ mothe, no rĩu maya gũthinĩkana makĩria rĩrĩ merekeire kũgetha rĩngĩ. Amwe makiuga makoretwo na ngombo mabatiĩ kũrĩha. Isaac Mwangi kuma mwena wa Mau akiuga we atwarire ngũnia 1,200 cia mũigana wa ciringi milioni 6.24. Tunaomba President Ruto ukuje utusikie sisi wakulima. Sisi ndio tulimchagua. Na tukamchagua na tukampea kula akituambia atatengeneza mambo ya kilimo. Sisi tumeisha. Mimi roli yangu imechotwa. Sina roli, sina shamba, sina nini, nimeisha kabisa. Samuel Bati ugĩte we atwarire ngũnia 250 cia mũigana wa ciringi milioni 1.3 ĩrĩa ugĩte angĩkorwo ndekũrĩhwo NCPB mũcokerie magetha make. Nilimwaga ngunia 1,200 hapa, ambayo ni kama milioni 6 pesa za Kenya kulingana na ahadi ambayo tuliahidiwa na CS wa Agriculture. Sasa hizi kupeleka watoto shule kulikuwa ni shida kwetu, tatizo kuwarudisha kwa sababu hatuna hela. Kulima mimi mwenyewe sijalima shamba. Sijatayarisha shamba langu, sina pesa. Sisi tumekuja hapa tunataka manager mahali tulileta ngano yetu hapa kwa Sirio ya Nakuru. Atuambie ngano yetu bado iko hapa ama bado kama iliuzwa pesa ilienda wapi? Hatuna mambo mingi tunataka kujua, ni hiyo tu. Na tuambiwe kwani minister alitudanganya ya kwamba tulete ngano hapa na tulikuwa tunaomba storage tulikuwa naye nyumbani, ilikuwa ngano imetusumbua na tukashindwa tutafanya namna gani. Heri hata tungeuza hiyo bei ya katikati kuliko kuwekwa miezi miwili kama pesa hatujapata. Sisi tulifuata agizo la minister. Alisema wakati tuliandamana sana, tukasema hatuna soko ya ngano, wakatuambia tulete ngano serious kwamba tutalipwa. Wakati tulikuja tukadeliver, hakuna kitu ingine sasa tuko nayo isipokuwa hii makaratasi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u wa Mbũgua. Ama warudishie sisi ngano yetu.